ćemo da budemo šampioni, moramo to da naučimo. Nije to lako. Krka je jedan vrlo tim za respekt. Vidi se da su organizovani, imaju prepoznatljive stvari u svojoj igri. Like I remember last time I talked with some people, like to interview to tell them that ghost time is the best, Anytime I'm playing, I have to wait for ghost time. If you start giving me the goals, I have to take it. And now I'm starting to give the goals, I believe. More is coming, and I'm very, very happy. I will do my best and leave rest to God, For me, I have to show my best in the game, and every time I play, I have to show my best. For me, to play against my old clubs is a big deal for me. I know everything about them, so I have to do something. I believe I will do more. Pa sigurno da lepo, da se niti več ne gledamo oziroma se ne obremenjujemo s tem, koliko golov smo dobili. Najbolj pomembno je to, da smo tekmo pripeljali do konca, da smo vzeli tri točke in gremo pač naprej v Gorico. Tako vsaka tekma, imamo še, če se ne motim, 9 tekem do konca. Vsaka je zelo pomembna, vsaka je težka, tako da vsako gremo pa na 100%.